الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan agama Islam, yari kita niyo alauman sin bulan mulia, bulan namin piyagtatagad-tagaran sing kita niyo, karena in amal alauman sin bulan ini nakabidda dahing hakatan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena in katan sin amal habulan Ramadan isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod papagjaga haipon niya amoy in laung ta panghalga isintuhan na ito Rabbul Alamin aamoyin ibadat halawman niya ini. Hasabab yan in mga bariman lando sila makuyag waktu ini karena in amal amin mahinang mapadyato nila doon haon tiunggal sin Allah Ta'ala in pagjaga sarta damikian isa-isa niya raim magbaya pakaradyaan sin ipon niya sarta siya in nagbabaya sin katan pakaradyaan hakabuhi sin ipon niya katan kahalan dum iban adlaw amin wayroon makatampan patuhan Rabbul Alamin sin kakahinang sin ipon niya. Ini katantan laung ta kaya jajagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala way malitas misan hambuok dahing mga piyapan jaribuat malaingkan kaya tutupuran sin Allah ta'ala sin kakukunahan nila iban sin katan amin kasusuwakan nila pakaradyaan laung tanikmat amoy in balari-larihan amin magsugmok in ipon niya bukon sa jahabya simbulan ini buat malaingkan hakataan bulan karena ini supaya amin kapamintangan si manusia in Allah Ta'ala wala nagpasad haipon niya hasupaya in mga sila bariman nakabatok pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di sila isa magpasad sing kapatot sin Allah Ta'ala subay nila hika tunay doon hayan amoy in pagtunay sin ipon di karunahan sin Allah Ta'ala pa inijat niya buat malaingkan kita niyo ipon niya in magkarunahan sin katan piaglugtuan na to. Amoy ini mga katautan manguran na agama Islam naman jari hawakto ini insyaallah ta'ala in bisarahun na to tungod papakaradyaan nakabidda dahing mga amal katan sunnat amin hipapahinang sintuhan na to Rabbul Alamin kato niyo karena amoy ni in tiutugan simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakabidda dahing hakatan amin sunnat hinangon niya amon yung pagyanon sunnatul fajr min asyaddi sunan
taukidan. In pag-ianon sunnat al-fajar, amin sunnat hasambahayang fajar, ha pagguwa sim fajar sadiq, doon haon hitunay sin ipon, in sunnat makauna ring ha salatul fajar, atawa salatul subh, makauna ring ha sambahayang subuh atawa sambahayang fajar. Ini atin niya maksudun hay ni pagbisaran amo na in maudu as-sala, parkala pagsambahayang amuin laung ta doon hayan pi maudu an-nawafil bizzat, amuin laung ta parkala sin nawafil, atin niya kakahinang ibadat nafilah among na imyamakad ini hasambahayang pardo doon na yan. Na ini mga katawtay manghuran, amo na induang karakaat, pag-ianon sunna o sunnatun muakkada. Ini duang karakaat qablal fajar, makauna ring ha salatul fajar. Ini lang niya amin duang karakaat ini, pag-ianon lang niya min asyaddi sunan taukidan. Amo na ini in laung ta lando in kahugot nga ring ha mga sunnat, amin muakkada pag-ianon. Hati sin sunna muakkada, amo na in sunnat wala kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu sing kabuhi niya. Amo yato yung pag-ianon laung ta doon hay ni na sampay biyay ta kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hahadis niya laung niya rak'atan qabla al-fajri wahia aqwas sunan. Induang karakaat makauna ring hasambahayang fajar, insya ini sa kusog-kusog dahing ha mga sunnat bihan, dahing ha mga sunnat nawafil. Sampay biyay ta doon ha ini riwayat dahing kan Al-Hasan an Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala, law sallaha qa'idan min ghairi udhrin la yajuz. Wal maksud rakaat al-fajar. Bang sambahayangon in dua rakaat ini, laung niya ini naglilingkod, hawayron uzur niya, hati na wayron niya nanam niya, tiod niya hadjap ini tindog bihan, amin naglilingkod siya, laung niya di maharus hinangon sin tao wayron uzur niya sambahayangon niya naglilingkod. Hati niya subay to di maksud doon haon in rakata al-fajar, amoy in hitunay siya subay nagtitindog. Sampay biyay ta doon haon laung niya, la tada'uhuma wa in taradatkumul khail. Biyeta doon ha ini, ayaw niyo tuod lang niya tinggali, in pag-ianon ini sunnatul fajar, misan pa in kaaunan, hikabin kamusin, amuin kafila pag-ianon. Hati niya, aun saan, magtulak-tulak in mga Arab, na nag-aagad-agad sila supaya di sila lang ta maraog si mga badawi lang ta amin manglalangpas. Doon hayan, nasabi ito magtaod-taod sila. Pagtawakon lang niya kafila. Hati niya, giatosan lang ta mga unta bihan, tumulak magdungan, bang sila mga tumulak harap pa Syria, hatim pumapaso, amin tumulak sila harap payaman, hatim po
ini mahagot. Amo na lang ni rihlatus syita'i was-sayf. Amo na yung pagtulak-tulak hatimpo, ini mahagot ibansin mapaso. Na amo inindua pagtulakon hati niya in tao Makkah, bang tempo mapaso harap maripa Syria, bang tempo mahagot harap mari payaman. Hati niya wairun bugto sin kabuhianan sin Makkah al-Mukarramah, daing hauno na lumpot laut kagunahan sin mga sila hakabuhi nila doon. Na ini biyata kato in kalagguan atau kusog sin ibadat ini haamin di manjari tinggalan serta wala kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan palaung niya wa in taradtukumul khail misan pa kamuhikabin sin mga sila amin magtutulak-tulak yadto habang mayan hikatunay niyo in sambahayang ini amuin laungta sunnatul fajar rakatani qabla al-fajar. Biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya waqala alaihi salatu wassalam khairun minad dunya wa ma fiha rakaata al-fajar. Amin sarayaw-rayaw dain haamuin dunya iwan na sinloon niya in pag-ianon duang karakaat sunnat fajar. Amo ini na in sabab niya doonhan in salat al-fajar ha masjid laungta doon hayan hipagtunay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kahormatan dakula, panghormat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, in ibadat si mga kausugan, amuin dia kita niyo magjamaah didto ha masjid. In pagyanon masjid, bahay sin Allah ta'ala, bahay niya. Hati niya, malagguin ini panghalga sin ipon patuhan Rabbul Alamin, tumunay sin ibadat nila, didto habay sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanda niya bang muhitunay roon habay mo, in pahala niya habuk na, bang muhitunay ridto, labi-labi na pagjamaa ha masjid, na doon haon makadawhat kausin kauhaan tag 5 ini darajat atau kauhaan tag 7 darajat. Amad to karena laung niya al-fajru khairun minad dunya wa ma fiha. In pag-ianon fajar au salatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Kabaakan ini ha ini kitab Muslim riwayat dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rakata al-fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Na ini mga katawtay manghuran agama Islam, biyay ta kato taniyo may taiyaon lando siya mahal ga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena simpan panghalga niya ha, ipon niya. Bihan. Sabab biyay ta doon hay niya suratu al-Muzammil, ayat 1 pa ayat 7, parmansin Allah Ta'ala, inna nashi'atal layli hiya ashaddu watan wa aqwamu qila, inna laka fin nahari sabahan tawila. Biyita doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. In tungod paparkala, ma yansha'u min silatin bainal abdi wa rabbih fil layl min naw'in aw ashaddu watan wa ashaddu ta'thiran wa aqwamu qilan wa asahhu ilman.
in tungod paparkala ibadat haruman amin doom labi-labi na ha masjid doon haon mabuhi in parsugpatan mahugot sin ipon iban sintag ipon kana harum yaon in wayroon sasaw sin ipon harap patungod parkala pagkabuhianan niya kana indum yaon hinuk in hula sarta wayroon sasaw labi-labi na tuod in tungod pa kamatauran si manusya halok-halukan ikaw ra inyadto gimwa imalup pa Allah subhanahu wa ta'ala halukal ini kaugan niya sabab masjid lugal pag susujuran harap Allahu subhanahu wa ta'ala in masjid ngianan karena lugal pag susujuran harap patuhan na to Rabbul Alamin na in ini launta in bigijan tong sinipon tartanto sadya harap patuhan ni Rabbul Alamin wayron kasasawan bukom biya sin adlaw matao din ligap matao din sasaw matao din tiyatali labi-labi na tod paglawag kawianan sinambok ipon tumagawa harum bihaini tartanto hadya manunggalan in mukarna sin ipon harap patuhan ni Rabbul Alamin damikyan nakalando in kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala harihay ni hingkahalan sin ipon amoy in magbati siya tungay gisok umalup patuhan niya Rabbul Alamin sampai biya sin paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon makahali-hali pa siya ubos sin salatul lail abutan na siya sin pajar doon halawm sin masjid amin magbati siya tumunay sin ini salatul fajar amin sunnatul fajar pag iyanon karena doon hayaon amin biya na sinagi tahinukin kahalan wayroon sa sauniya amoy in laungta in parsugpatan sin ipon iban sintang ipon kaniya amoy in laungta ini mahugot daing hamahugot bihan amo adtuin pag iyanon daing doon sin mga sila magbibisara in lang niya in amin doom yaon asyaddu wat'an wa aqwa muqila amoy in ini hati niya malaggo in bakkas madawhat sin ipon doon hayaon iban sa rayaw-rayaw hipaghimumungan sin ipon umalup patuhan niya Rabbul Alamin karena tiunggal niya in Allah Ta'ala hawaktu yaon wayron sasaw niya sin dunya bihat laung niya roonaon kad yaftahillahu subhanahu wa ta'ala ala qalbil musalli ma'ani fi kitabillahi lam yakhtur bibalihi sabab laung niya roonayaon aun waktu ukabun sin Allahu Ta'ala paipon niya injantong niya ukabun bang siya nagsasambahayang ukabun kaniya in kitab sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala karena laung niya impag-iyanon sambahayang madrasah as-salatu madrasatun impag-iyanon sambahayang madrasah nabihan yan in kasabunalan niya laung niya bangkaw mabaya tuod amin tungaalok patuhan mo Rabbul Alamin doon hayan na
makawa mo ingkatan pakarajaan doon kaniya, amuindaran kau sumambahayang sindum, umalup patuhan mo Rabbul Alamin, sabab insambahayang madrasah, haantara mo iwan sintuhan mo Rabbul Alamin. Wa idha talawta qawluhu ta'ala fi salatika, farubbama fahimta min qawlihi ta'ala ma'ani la tajiduha fi ayyi kitab. Bieta dunaon, aun waktu long niya, apabila nabasa mo, doon halawm sin kitab sin Allahu Ta'ala, hawakto kau nagsasambayang, aun waktu, dihilan kau pamaham sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, amo hindi mo kawaakan, in pamaham yaon, hawakto kau sumambayang sinadlaw. Amin dihilan kau hidayat sin Allahu Ta'ala, di mo kawaakan harugaing kitab, buat malaingkan diraha kitab sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karena biyaita sintuhan na to Rabbul Alamin ha suratul Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. In ayat ini, amunain sirrul ayah, hambuok ayat pagtawahon ayatud dain. Ayat tungod paparkala pag-utang. Amin biutangan sin Allahu Ta'ala aturan in mga mag-utang haturan sara, makaagad hakabayaan niya sambil kialukis sim mga sila magtatapsir doon halaw man sin ayat ini sampai miawot siya kay man hukuman sara haaturan sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala intungod paparkala pag-utang hasupaya di in manusia makalanggal hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inyan adakala bang di nila inu-inuhon impag-ingat ha ini na makasapang in manusia paganda riba, labay ring hapag-utang. Karena bang lumabay na ring hapag-utang, in kamaumuhan doonhan, aun nasadya laung tabal labi-labihan, daing ha mga bibistahon si mga sila, ini magpautang bihan, daing ha mga umutang kanila. Na apabila aun doon haon, limari, daing hapag-utang niyaon, karena imaksud sim pag-utang, tumabang kau hatay manghud mo, bukon kau tumaban, sin kahinaan nila, hasupaya kau makawaak doon haon, ni pagkabuhianan mo, amin mahinang siya hiyaram sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naroon ay nibiyong lawan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala im mga hukuman sa rakyat to, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Kabuga kamu pa Allahu Ta'ala, bang tutog in kabuga niyo patuhan Rabbul Alamin, hinduan kamu sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ibot in Allahu Subhanahu wa Ta'ala, hakatan uno-uno makakaos. Iban hakatan uno-uno, labiin pangingat niya. Kaya ingatan niya, bang unuin, kignot sin bigay jantong sin ipon niya. Unuin siyusukat sin pangatayan sin ipon niya, kaingatan niya patupon, doon haipon niya ha mga sila, nang halga ikan niya, timup ini longta, timunay, sin hak niya, amin magbati sin doom, umalup kaniya hawak tuyaon, hasababyan, in baita kato, doon hasurayan, idan rakata al-fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Habihad tulong niya na indo ang karakaat pajar yan, labi marayaw daing hadunya iwansin,
luon niya. Idan sanna sunnatan muakkada rak'atani qabla al-fajri wa rak'atani ba'da adh-dhuhur wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-isya. Hadhihi minas sunan al-muakkada. Narunay ni biyay takato dan ayat ini laong niya. Ini suratut Taghabun. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Isiu-siu in nagparat saya pa Allahu Ta'ala. Hidayatan sin Allahu Ta'ala imbigi jantung niya. Unal-unal to din Allahu Subhanahu wa Ta'ala katan unu-unu. Labi siya makaingat. Nasabi ang kaingatan sin Allah Ta'ala in hajat sin ipon. Bang uno insiyo sukat sin pangatayan niya, bigi jantung niya. Nasabab to, bang niya nabatok in karidaan sin Allah Ta'ala, tiap-tiap doon bang aun dapat magbati siya, umalup pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, labi luba, tagaran niya na in waktu pajar, amin hikatindog niya, na inyan katantan na dawhat niya na impag-iyanon duang karakaat pajar labi barayaw ring sindun niya iman sinloon niya. Narukon sa jabihan, bang laong ta ini si mandal na imbigi jantong sinipon doon ha kiyabiaksahan na niya in umalup patuan ni Rabbul Alamin. Di niya nakatinggalan in ibadat haadlaw. Doon hayan. Kaya na aun da isab doon nawafil. Amin wala kiyabotasan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasambahayang niya yan hakatan kahalan. In siyabot doon hay ni law niya rak'atani qabla al-fajar. Rak'atani ba'da adh-dhuhur, rak'atani ba'da al-maghrib, rak'atani ba'da al-isya. Ini katantan hangpo rakaat. Ini labi marayaw amun di takabutasan. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya to dinikyabutasi. Halugay sin kabuhi niya. Amuad to. Kana siya sambayang ni hakatan kahalan. Bang dumatong in waktu duhur, iyad turahi tunay niya. Bang dumatong in waktu laong ta maghrib, iyad turay sab hitunay niya. Waktu isya hitunay niya. In hamakao na rin sin salatul fajar. Amo na yung sunnatul fajar pag-ianon hikatunay rin sab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon na yan sambil bang mabiyak sa nainipon, bukon na sadya roon hapag iyanon sunan muakkada, sampai papag iyanon sunan gayro muakkada, amin aun waktu pagkatinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun waktu inyaon laung tamasi-masi bang aun da waktu niya, hitunay niya. Doon hayan, laung ta sunan muakkada, arba'a qablal jum'ah, 4 rakaat makauna ring hasambahayang Jumaat, arba'a ba'dal jum'ah, iban 4 puas dahil hasambahayang Jumaat. Ini ramag damikian pag-ianon sunan al-muakkada. Wala da inilang takya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naramikian doon haon ha sunan manduba biyan pag-ianon amunain pag-ianon salat au an-nawafil pag-ianon anwa'un nawafil. In anwa'un nawafil na bahagi nagdua pag-ianon salatun muakkadatun wa salatun manduba.
Ati impagyanon salaton manduba, aun waktu inyan pagkatinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na aun waktu long ta, bang wayrun daligap niya, hikatunay rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So kahimot-mutan niya, pagyanon lang niya sunan al-mu'akkada, bihan rak'atani qabla al-fajar, rak'atani ba'da al-dhuhur, rak'atani ba'da al-maghrib, rak'atani ba'da al-isya, wa arba'u raka'atin qabla al-dhuhur, wa arba'u raka'atin qabla al-jum'ah, wa arba'u raka'atin ba'da al-jum'ah. Ini pag-ianon as-sunan al-mu'akkada. Ang palong niya 4 rakaat qabla al-asar, sambahayang 4 rakaat makauna rin ha, sambahayang asar, ini pagtawagin siya sunan al-manduba. Hati niya wala kaya tutukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa aun waktu magkasambahayang niya. Amuin pag-ianon doon hay ni. Amuin pag-ianon 4 rakaat, makauna ring hasambahayang asar. Na ini bang nato ini tuyuan hinangon na wayron na pagduarwa karna na hinangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga pakaradyaan ini. Amunain lang tapag sambahayang 4 rakaat qabla al-asar, sunnah manduba, 4 qabla al-isya, amin 4 rakaat makauna ring ha-isya, damikyan sunnah manduba, bukun siya muakkada, 4 ba'dahu aywadan an rak'atain. Pagtawahon siya lang niya, rakaat al-muakkada 4 rakaatin manduba, wa 6 ba'dal maghrib. Siya, puasin maghrib, pagtawahon si mga sila lang niya salatul awabin. Damikyan mga sila, amin mataw kasi umurol si mga inikatan, na di nila ini kailopag, tinggalan, iurol nila mga ini, labi-labi na tuod mga tao amuin, ini hayang muhaddal na biya mga kahalan nila, doon hayan wayron na sasaw nila, amurakuman mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, na titilusahan nila mga inikatantan. Na pakaradya nini mga katawtay manguran, siya salasay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi lupa na to dinaka ma-Islam, salasay asal ding hapanagnaan niya. Salasay Quran mahamulya. Kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, salasay ring hapunan niya. Salasay ingkatan kakahinang karna inyan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Daing hakabtangan, hikabtang na to. Amuin hiwisara na to, hialop patuhan na to Rabbul Alamin. Di manjari kalamuran sing kabtangan na to. Subay siya kabtangan hadya lugya daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Amin kiyawa simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madto pataas langit karna piatalwang siya madto pataas, wala piangandol ha Jibril alayhi salatu wassalam, bukom biya sing kamatauran si mga ayat, halaw sing Quran, amun piahatod na hadya sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukom biya sin aturan sambahayang atawa hukuman sin sambahayang, na Rasul sallallahu alaihi wasallam naghamatungan iban sintuhan na to Rabbul Alamin. Na hasabab yan, way na pagduwarwa sambahayang di na to manjari hinangon ha katanaman na to, ha kabayaan na to,
sa sumagawa subay nato hitunay patuhan Rabbul Alamin. Doon haaturan kabayaan niya, in katan sambahayang in hukuman niya, katan kabaakantayan, dain ha Quran mahamulya sarta piatarang simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya siya lasay kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya kita niyo maka paamusin hinang ngato biya na sinagi niya sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang kamu biya singkita niyo kako pag sambahayang ko. Bating yan paghalulay ko kaniyo sin samba aturan sambahayang. Hasupaya ri kamu magduarwa. Hasupaya ri kamu makakanap. Hasupaya ri kamu makaragdag. Sarab apabila keragdagan in aturan sambahayang di matayma sin Allahu Ta'ala. Damikian isiu-siu inggin manap sin aturan sambahayang na di daramikian taymaun sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala karena in ibadat katantan biya na sin ari salasay daing hatuhan na to Rabbul Alamin harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam siya lasay niya pakatan sin umat niya supaya in umat niya mabunal in pagdaawa nila iban pag naiksaksi nila inhi Muhammad daak sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala sarta hinduan pakita niyo in pagianon syahadat magnaiksaksi wayroon daak sin Allahu Ta'ala kahinapusan buat malaingkan amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in kahinapusan sara sin Allahu Ta'ala pagkasya salatsay amo na in namukuhi singkatan sara na panaog deng hatas langit halawm sin hanggatos upat kitab na panaog na yan nakatan na salasay halawm sin Quran mahamulya inyan katantan it hukuman sara haturan na kaunayad to na kaya tayong babawan na sin hukuman sara deng halawm Quran hasabab yan pagkalimahil na yung Quran na di na manjari na to balikan ing kakahinang sim mga sila pag ibadat nila hawak to jaman na kaunaray nga jaman sinapo na to Adam sampai pakahinapusan laung ta wala pamiabutin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunan Isa alaihi salatu wassalam inyan katantan kaya tayong babawan na sin Quran amunain agarun subay sin katan umat nakaabot sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu-siu iniabutan sin pamando ko misan paingkaaunan niya Yahudi iban Nasrani apabila siya wala laung ta ini kimahakad atawa miurol haaturan biasin napatarang ko insyayan halawm narka jahannam na inyan katantan matarang kato taniyo subay na to ini patarangon pakaniya hakatan singkalasahan na to kabagayan na to katautay manghuran na to amuin subay patarangon pakaniya in ibadat pa Allahu Ta'ala jukup na siya sarta di na siya manjari kanapan di na siya manjari dagdagan akan natungod paparkala pagsambahayang ini hajaman na to ini mataod na tuod wala nakaagad hakakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamatauran laung ta wayroon na pag-ayad nila biyasin pag-ayad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ibadat sambahayang way pag-ayad niya wayroon khusyu
wayroon kabuga. Hati niya, bang wayroon kabuga, himinang nahadya siya sing katanaman niya, himinang nahadya siya sing kababaya-bayaan niya. Naingkatan ibadat, ikaw in nagbaya, sin pag-ibadat mong labi-labi na sambahayang, nasubay ikaw magdel pahala, sin baran mong isa-isa mo. Subay ikaw in maglawag sin sulga mo, sin isa-isa mo. Sabab bangkaw magsambahayang, di kaw kumawa aturan daing haraak sin Allah Ta'ala, kahinapusan na mo na yung pamuhon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batal in sambahayang mutuan, lupas in ibadat mo, di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari in hadis, manunjo kay paamin batalin ibadat bang wala nakaagad aturan kabayaan sin Allah Ta'ala. Sarta nakapuklas dahil nakakahinang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kabaakan Sahihul Bukhari an Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Faraja'a yusalli kama salla thumma ja'a fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalathan. Faqal walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Faqal idza qumta ila as-salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'a thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa waf'al dhalika fi salatika kulliha. Rawahul Bukhari. Yariin kahimut-mutan sin hadis biyaita daing kan Sa'id ibni Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla. Riwayat lang niya daing kan Sa'id anak hi Abi Sa'id dain ha ama niya dain kan Abu Hurairah punalunal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam simud palawm si masjid nagsabtan isabawon usog simud si mambahayang. Ubos inusog yaon si mambahayang, timindog siya si malam harap pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyambag siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos ang panamong in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bing kau madto sambahayang kau sabab ini kau wala kau nakasambahayang. Faraja'a yusalli kama salla. Na nagbalik na siya palugal bakas niya piyagsambahayangan ampane siya si mambahayang. Thumma ja'a pasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. In mahuli nagbalik siya timindog ubos si mambahayang si malam pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya irji pasalli fa innaka lam tusalli.
balik ka madto pagsambahayang, pabakas pagsambahayangan mo, karena in ikaw wala ka nakasambahayang. Salasan, nagtumbang bing siya nakatu. Pagbalik niya sinhikatu, inagi niya, walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Inagi niya, imot pa amoy nagdaak kay mo. Atin niya Tuhan Rabbul Alamin. Di ko na lang niya maparayaw inhinang ko. Amurad to indayaw niya ya Rasulullah kaingatan ko. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kaulong niya timindog magsambayang, pakabir. Takbir kau. Apabila kau timindog sumambahayang, pagtakbir kau. Tumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ubos kau mamasa sin Fatiha, sababin Fatiha yan yung pagtawag, as-salah, insa in Fatiha, sambahayang. In Fatiha, wayroon ni maog, pakitab na kauna, halawm sin hanggatos tu kitab, amurain, Quran mahamulyain aun Fatiha, Fatihatul Kitab. Amo na yung pagbasa na to asambahayang. Hati niya, in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang di maka basa sin suratul Fatiha, di mabistain sambahayang niya sambahayang. Bihan. Nasabab yan, doon haon. Laong kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik kau sumambahayang, sabab ini kau wala nakasambahayang. Nain agi niya, di na kulong niya makaparayaw, ya Rasulullah, amunadtuin marayaw na hinangko. Inagi sin Rasulullah, bang kau sumambahayang, tindog kau, sa takbir kau. In takbir, amuan in niyat sumud palawm sin ibadat sambayang. Pag-ubos ang pamamasa sin suratul Fatiha, sarta mamasa dahil nga mga ayat sin Quran na hapal mo, pag-ubos ang panakaw o rumuko. In pagruko sa kira-kira humantap in pagruko. Kuno siya humantap in pagruko, subay humunat in hawakan nagruruko. In atod sim mata, harap palugal bubutangan sin tuktok iwan ilong. Sa subay na siya makasujud in pito ang gauta. Apag ruko niya, apag ruko niya, di patoy sumampay in pito ang gauta, subay mahunat in hawakan niya, amin biya sa kira-kirarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang butangan baso taga tubig, intay kud, di siya maligid, di hati niya maasag in tubig, halawm sin baso. Tumarfa hatta ta'tadila qaima. Pagubos ang pasya, timindog, sintulid buntol, itidal pag iyanon, qaima nagtitindog, subay mahunat nain, ini hawakan niya, daing hakaruko niya, amin biya sintimag na siya laungta, sambahayang. Tumasjud hatta tatmain na sajida. Sarta lang niya sumujud siya sa kira-kira himantap na in pagsujud niya. Hati niya in pagsujud himantap
subay na makasujud impito ang gawta. Impito ang gawta, amo na intuktok nagagad iwan ilong, sumampay pa lugal susujuran, in ilong ibansin, tuktok, ibansin 2-5, kumos, in butang niya buntol harap paunahan, sarta bukon nagsisingkang in 5 harap pakid, miyamagad sambil simbukton mo yaon mangiblat, harap madtupa, Ka'batullahil Musyarrafa, bihan. Pagubos, ang pakaw limingkod, summa irfa hatta tatmain na jalisa. Ang katon mo na imbaran mo ring hapagsujud, ang pakaw limingkod sinlingkod buntol. Bukon liulok ino paunahan, inliog, amoy natata na harap pababa. Di subay buntol, inhawakan biya dasin sa pantun, yang pakauhimog takbir. Wapa dhalika fi salatika kulliha. Hinangon mo yadto hakatan sin sambahayang mo. Bihadtuin subay hinangon mo. Na ini mga katawtay manghuran, pag iyanon humantap in ruko mo, subay na mantang na inhawakan mo ang pakaw tumakbir. Labi-labi na to din imam. Sabab, bang in-imam tumakbir, nagtitindog pa siya, kaunahan na siya sin ma'mum. Na in ma'mum apabila makauna ring ha imam, gantian sin Allahu Ta'ala inung niya sin himar. Man rafa'a ra'sahu qabla al-imam, hawwalallahu ra'sahu ra'sa himar. Gantian sin Allahu Ta'ala inung niya sin himar. Aw hawwalallahu suratahu surata himar. Atawa pindahan sin Allahu Ta'ala in luparagbus niya sin luparagbus sin himar. In himar amo na yung pag-ianon donkey. Na in ma'mum apabila muna ha imam, unahan niya amin pag-ianon lang niya musabakatul imam aw musawatu. Dahon niya maglumba in imam hapagsambayang atawa laung ta ini urulod niya. Bangaon dapat dunganan niya. Inyan di manjari. Karena biyaita sin Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Wa idha raka'a farka'u. In imam hinang siya magdarungan sin hinang pagsambayang, apabila siya makaruko na, ampa kamu isab rumuko. Ayaw kamu dumungan rumuko kaniya. Hambok dahin ang halam sambahayang magdungan in imam iban sin ma'mum. Amurain pag-amin. Ida ammanal imamu pa-aminu. Apabila iniamin na in imam, pag-amin kamu. Sabab in mga malaikat umamin da isab sila katan. Amo yan. Na malaggo kapaiddahan apabila nagdungan in ma'mum iban sin imam, iban na sin mga malaikat tag-amin. Mangayo pa Allahu Ta'ala sin panay maisin amal. Insyaallahu Ta'ala habihad to imbutang niya. Nabal kala-kalaanin tutong basan sin Allahu Ta'ala. Lipat bang lipat in tutong basan hirihil sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na amuyad to. Na hatuod sin pagsujud, ubos lang tering hapagruko, pagsujud, magitidal na kaw, kawaon mo in tumanina, subay kaw, tumakbir, hawak to na kaw, tindog buntol na, ang pakaw imian, Allahu Akbar. Aun kay bananbihan, pagyan sami Allahu liman hamidah, wala pa nakabuntol in hawakan daing hapag itidal,
magtoy na kailo tumakbir in imam. Inyan kasaan dakula sin imam mag-imam. Amin tumakbir siya, doon ha amin waktu yan. In takbir ha sujud, yari imbiyay sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abay si mga kasahabatan. Kad wasafa ba'du sahaba sifatu nuzulil ma'mum lisujud. Faqal, kanu yusalluna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a raka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu lam yazalu qiyama hatta yarawhu qad wada'a jabhatahu 'alal ard thumma yattabi'unahu. Ini in hadis biyata si mga kasahabatan bang biya diin impag naog sin ma'mum sumujud makadha imam. Inbaita nila in sila nagsasambahayang sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila lang niya rumuko na in Rasul atawa makaruko na in Rasul, ang paisab sila rumuko. Apabila siya imian sami Allahu liman hamidahu, hati niya ingkabtangan sami Allahu liman hamidahu, amunain mag-iitidal na kita timindog. Na hapag iitidal yadto, laong niya, lam yazalu qiyaman hatta yarawhu qad wada'a jabhatahu 'alal ard. Masi-masi in mga ma'mum nagtitindog. Dahil hawakto imianin Rasulullah sami Allahu liman hamidahu, sampai kakitaan nila na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabutang na in tuktok iban ilong iban sin 2 tuhod duhol siki amoy in miutang na palantay atawa pa amin lugal pagsusujuran ampa sila murul himinang sin biya sin nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta daisab laong sin mga sahabat tarukaing riwayat sampai laong niya karungukan namo na in kahinapusan kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bar ampa kami laong niya ini magad kaniya himibal na kami sumujud karena hawak tuad to in Rasul ubos na siya timakbir. Amo yan in kasaan dakula si mga magsasambahayang biya sin biyata na to ini piya pagbalik-balik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakato nagtumbang bing piya balik sin Rasul piya sambahayang in aginya kana in ikaw wala kau nakasambahayang. Bang siya nagsasambahayang niya pag ubos wala niya nahinang in tumaknina iban sin khusyu wala tuan natay main sambahayang niya biya siya sin wala nakasambahayang. Matao dando kailo mag-imam kato taniyo yari pa siya hataas ubos siya mamasa sin suratul Fatiha iban ayat way pamisan nakahibalimbaran niya rumuko yadto na siya timakbir inyadto tuan wala nakaamu impag imam niya. Di siya, wala siya nakaamu sabab wala pahimantap impag ruko niya. Subay na humantap impag ruko niya, ampa siya imian, Allahu Akbar. Subay na humantap impag tidal niya, ampa siya imian, Allahu Akbar. Subay na humantap impag sujud niya, makasujud na impito ang gauta niya, ampain imam imian Allahu Akbar, ampa isab in ma'mum magad, madtusin kakahinang, makasujud simpito ang gauta, ampa isab imian Allahu Akbar.
Bukon sa ukat na nakaiyan na imam Allahu Akbar, yadto na siya nagsusujud. Yari pa'y sabi ma'mum nag-uno, naghiwal pa siya, tumakbir na siya, di bang unuin hinangsin imam, amuratuin singuran sing kita niyo. Na mahuli mga katawtay manguran na kama Islam, in waktu na to, yadto na lang tawi ang mga 4 minit na kuman, sa sumagawa, ini bialo paragbos, in liog sin nagdihil kanyo pangadyan ini bialo paragbos, nagsagnat na suway na haruwaing waktu insyaAllah ta'ala kanapan na to dakuman, mangumbay dako kanyo kata na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله